I srećan Božić! U ovom videu ću načitam nešto o Deda Mrazu. Mislim, trebao sam Božić bati, ali ništa nisam našao, tako da ću sad o Deda Mrazu. Trebao sam to za Novu godinu, ali nisam nešto mogao. Bilo su neke situacije, tako da ću sada o Deda Mrazu. Deda Mraz je izmišljeni lik koji donosi deci poklone za Novu godinu, na Badnje veče, Božić ili na dan Svetog Nikola u religijskim zajednicama. Verzije i ime ovog lika variraju među različitim kulturama, religijama i narodima. Uobičajena predstava Deda Mraza je da je on stariji bradati čovek obučen u crveni kaput koji leti sa saonicama koje vuku irvasi, sa torbom punom poklona za dobru decu. Njegov dom se nalazi na severnom polu ili u Laponu. Ruska varijanta Deda Mraza obično nema irvase i saonice, a kao njegov pratilac i pomoćnik uzima se lik Snjeguročke. Poreklo ovog lika je vjerovatno iz starih religija germanskih i slovenskih naroda. Sad sam vam pročitao sve o Deda Mrazu šta sam našao, ali sada ću vam pustiti pesmu Jingle Bells. To sam već pustio u jednom videu šta je to Božić, mislim da sam u tom. I sada ću da vam pustim da čujete, ne Jingle Bells, Preko brda, preko brega. Nisam u tom videu onda. Sačekajte. Moram sam malo da pojačam. Happy New Year! Merry Christmas! Brda preko brega ide belog snega, junake čudne sanke, srebrne i tanke. Deda Mraze, ne skreći se staze, ne oklevaj ni vremaj, već poklone spremaj. Padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde. Sladite kako je snežnije i greje, Deda Mraz stiže na veselje. Padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde. Padajte kako je snežnije i greje, Deda Mraz nam stiže na veselje. Preko brda, preko brega ide belog snega, junake čudne sanke, srebrne i tanke. Deda Mraze, ne skreći se staze, ne oklevaj ne dremaj, već poklone spremaj. Padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde. Padajte kako je snežnije i greje, Deda Mraz stiže na veselje. Padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde. Padajte kako je snežnije i greje, Deda Mraz stiže na veselje. I to bi bilo sve od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Obavezno kliknite to subscribe dugme, like i čao.